Id-Diskors b'saħħtu tal-Prim Ministru Malti Robert Abela waqt it-tmenin Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda fi New York l-Istati Uniti il-ġimgħa ġibet l-attenzjoni tal-midja internazzjonali. L-Aġenzija tal-aħbarijiet tal-Jazeera rraportatu bi prominenza partikolarment fejn Dr. Abela irrefera l-għajnuna umanitarja li Malta toffri lill-vittmi innoċenti, inkluż tfal u żgħażagħ mill-konflitt imdemmi fil-Lvant Nofsani. Fil-fatt mindu kien hemm l-eskalazzjoni wara s-7 Ottubru tal-2023, Malta għamlet arranġamenti biex tfal li weġġaw serjament jinġibu għal kura f'pajjiżna, dan minn barra għajnuna oħra bħal provvista ta' tunnellati ta' tqiq li ntbatet fl-aħħar jiem lejn Gaza. I cannot bear to see anymore the physical and psychological pain and suffering in the eyes of the young children we bring over to Malta from Gaza to give them a better future. Children, young children with mutilated bodies who are supposed to be celebrating the innocence of their youth and the best period of their lives. The parents who have lost their young children. And I ask, why? When leadership should be about humanity and empathy and not about who can inflict maximum damage to win a war or wipe out a nation or its people. I was proud this week to stand with other world leaders and add Malta to the growing list of allies recognizing Palestinian statehood. After tens. Sadan it-tant fis-sfond ta' din l-Assembleja Ġenerali il-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-familja tiegħu Dr. Abela u bintom Georgia May iltaqgħu mal-President Amerikan Donald Trump u martu Melania.